بوونی شارەکان و پابندبوون بە ڕێنمایەکانی کۆمیسیۆن بەڕێز سدیق جەلالەدین ژینگە پارێز لە دوهۆک میوانی کوردستان 24 کاک سدیق زۆر سپاس بە ئامادەبوونت لەگەڵمان. سەرەتاوم پێ بڵێ لە ماوەی بانگەشەدا ئەوەی کە کرا دۆستی ژینگە بوو بەرامبەر بە ژینگە هیچ کارێکی خراپ نەکرا کە زیان بە ژینگە بگەێنێت؟ بله زور سپاس بو کردستان 24 بو اوی دیداره دست بگیم اوی ام سپاسی ها همی خالی کردستان بکنین که بشوه که آزادانه و هیمنانه و دموکراسیانه پروسس ها هلبجاردنا لحرم کردستان تایبتی و علاقه گشتی برای بچو بله سبارت بسرات بله وقت پیدوی ام نابیجین که صد کار یهات جبهه کردن آنجیک یه برای بچوی لبراستی هند جهان آنجیک هند کاندیدان هند لیانان چه بیشین شوازی خو آن ریکای خو درست یا جنگه پارێزی لادا بو و هر تشتکی هی برانبری کار جنگه انجام دا بو به خدمت برجاندی خو تایبت. لورا افریقا پشتی هل بجارتن خلاص بوین. بله. ام تماشات که این هشتا شنوارت هند کاندیدا و هند لیانین سیاسی در دباجر مدا دیارن و بونه جدلگرانی دفخت یکی. هەرچەندە ئەوان هێشتا سی ڕۆژیان لەبەر دەما بەڵام بانگەشەی هەڵبژاردن بەگشتی هیچ کاریگەریەکی نەرێنی هەیە لەسەر ژینگە یان هەی بوو؟ بێگومان بله طبعا بێگومان هەیە جبلیک و کاریگەریەکە مەترسێکە بازنجی سر جوانیا باجر ما و سر ساخلمیا مروان جابو جبرکو جبید نکن او فلیکس تادن کارینان به ماده بانر و فلیکس زابو او پوستر ما کارینان اول ماسترین دشمن جنگه نه جبرکو نان ریسایکلینگ کردن دیگر نان ریسایکلینگ لولا بنا مطرسی سر ساخلمیا هم مروفا و بناگر تکچونا اردیو و کارتکن العردید کن کارتکن رواکی کن کارتکن آواز جرزوید کن او نفت و خامل بالعردی جای کارتکن کن جبرکو صدان سالان اف ماده نهینا پیشنا بنانگو نهینا حل کردن لا بنا مطلع سجینگه وش بید نکن جی که اوان پوستر بشایی گشتی جبرکو گلک بنرخستی ها بنا دانان بنا اگر دلگرانی دف خلکه که وروسا ببناگر هندی که درون خلکه جی تکچبو. وەک ژینگە پارێزی یانیەوە پێشنیارتان چییە لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردن چۆن کاندید ینی بانگەشە بۆ خۆی بکاتە گەرم پۆستەرانە دانەنێن؟ والله ما بستا gelek جامعه پیشنهاد کردیا و خوازی گوژی امشا باین آوا هەڵبژاردنا ما اف ڕێکە و اف پیشنهاد جبهه بنا جبهه کردن جبرکو سردم تکنولوژیا و سردم پیشکەوتنە و ایدی جهانگیریە و تکنولوژیا بلس کار خود کرد ولاش یا پیش کوید ایدی هم شیم رکی سردمیانه به وی کلتوری ناف خدا پیدا بکنید و که ولات پیش کفتی برای که میدیا دیجیتالی برای که سوشال میدیا آن هگر ام نشار بین که پوستر سر جا دادانین پوستر کاغذی هنه پوستر هنه بشوی داری بین دامان هم حوال جنگه هنه یعنی وقتی دیشی وقت ساخلمی وقت درون بو خلطه که گلک باشتر و خوشتر هم بو دیدناچاوی و هم بو اول بتدی خدمتها طبعا یا خدمتها کاندیدی کرد خدمتها لانین سیاسی کرد و اگر می تماشا کنید بو لایت اگر می صح کنید بو مثلا داراییش تکلیفای گلک کمتر و باشتر اجیک شیادی در. بله کاک صدیق ئەوەی کە لەسەر شۆستە و بلوارەکانی نێوان شەقامەکان دادەنرا بێگومان خۆتان نەزانن ینی بلوارەکان هەمووی چیمەن و سەوزاییە بەڵام ئەوانە بە کۆنکرێت ڕاگیر کرابوون ئەو پۆستەرانە ینی ئەوە دواتر هیچ چارەسەرێکیان هەیە گەر ئەوان ینی کاندیدەکان تەنیا پۆستەرەکان لا ئەبەن ئەو مادە کۆنکرێتە لا نەبەن کاریگەری لەسەر ژینگە زۆرە؟ بله بگومان اف مادین وان ناف جن گشتی دامن تایبتی جن سوزایی باغچا حتی نکجی که ما چندین ویدیو لای مهنگ جنگا پاریس اگر هاتو شد ماید دستشاگیری دانه را کردن از وقت جنگا پاریس اک ده سکالی سر وقت کاندیدا تومار کم جبر کوی
اف ماده آسانی آن ماده جهراوی نه تینا کیمیایی نه بناگرهنده کوتک چونا کسکاتی و حتی هنده بناگرهنده جیک تأثیر الجسته مروان جید کن گلک افریقا ششکت آسانی هنه نوا جادانه نوا باغچانه افجی جهاد نشون خلطی کنه جهاد بین بدن خلطی کنه شاف روش خلی اسرائیل وان جهاد کرد آن هاد نشون سر و جهاد کرد بناگرهنده كما ترسيل سر جيانا وان و الدوكي جي حالة كده تمركرن كو ايكي ششكت اصلا سر ليفا جاده كي يبقى كرهندي كو كسك يلي هالن جفتي وبرينيكا قال لك امازون يا توشي بي بوي جاستي بوي يبقى اجر ما ترسيه لو ردفت ام همي بيكفا جنجا باريس خرين جواكي كومبالجا حكومات خلي كمي بيكفا وكانديد هاولا را برنا وان تشتاب دين مثل امروز شكليش كان خاطين جبيرنا كاين افريقيا اوان كانديدا چندین پاره که گله که مانسان یصرف کری بودانان وان پوسترا خوزی اف گیانل دفان کاندیدا با گیان مروفاتی گیان ولاد پاريزيه گیان جنگا پاريزيه دفان کاندیدا با پاره که گله که کمتر شوی رجا صرف کری اینا و بردست برا کردن اوان پوسترا پاکش کردن باجر ما کو روشا باجر ما و گریته و کو روشا بری هل بجاردنا باجر که گله که جوان و پاکشو سرنج راکش بۆ هیوایە زۆر سپاس دەکەم بەڕێز سدیق جەلالەدین جینگە پارێز لە دهۆک میوانی کوردستان 24 بووی سپاس.